Inggih asa punika kewentenane ring kedewatan dokne punika nenten wedan nyamenin dewa lintang para dewatone maka sami mabusana sarwa luwih mawuh-wuh kasriyane sareng sami monet baba gatane pada mundur bebatan sewang-sewang pada ngelingin raga gagamelan mina wenten sani nabuhang gegamelan semalihe para widyodari miwah widyodara sareng saminya senamia pada taler nyarengin mesanti luwiripun ngewarga sari memanjang miwah sane siosa surya surya ke nenten kebawosan ri kalau punika mungguing kekungan suryake ramio pisan kanyakan dewane rian dukan pemargin para dewone maka sami nuntun dane sang atma luwih marero
Pacitan sandang bawosang mungguing kewibawane duk punika tur mangenyudin pisan. Margi dan pungelang nyeritayang pemargin pet dewatone maka saminya rawuh margi swarga bawosang sampun rawuh ring margi pajang ngeruruh pemedalan swargane ring jabayang wenten kepanggihin balik tan wenten nyaminin indik keluwihane candi makena ring ajeng candi bentar swargane balik anduk candra mungguing wangunan balen punika kehiasin anduk manik surya kandel dejane lintang asli Tuan Prasida mawosang mungguing kewibawan balen punika pakuredep uyakti secosane asri pisan raris sang atmo sane luwih ne punika kesucian batarane rami
taler kesiramin oleh para dewa done maka samian.